Pedina. Tampak ini. Kita betul. Apa? Kami suruh-suruh karena kami kami bersuri sekali lagi kami itu ada kalau indah dia megang hari ini utang ada tentang ikam kalibu mobil puang krim uang yang kira-kira cuma dari kamar semboyan tapi dalam kami lebih kami dari kamar istri telur pedalan kami jemeras biar tu singa dulu mas tadi sekarang tadi mau bantu coba segala progres segala perkebun segala perkebun busuk para perkara kalau tidak makanan ini dapat kita memantau dia Atena dengan kata utama ada dan kami kalimu bagi perspuang ni puang kerina aku agak kira-kira cuba lagi kabar kira ya lebih Dua ni tak kerina. Ada rekam diri itu bersama kami kepada perdana cuma dengan terkala di sultan lah. Ada pas ada buah matahari dah. Mereka tebak-tebak diri dulu dan ikam kena kelimbu bagi perspuang ni puang yang dikira-kira kat tu. Cuba lagi kamari. Tak kami anak perlindungan dengan lo kencang. Ahoy. Langsung. Asal ada. Kita nak jalan negara. Tapi itu lepas. Tidak perlu. Itu lepas ya. Ini kaya sahaja minum. Ini betul korang ya. Ini kita cuba kerja, kita beri salah. Kayaknya. Udah rudang buat terus. Oh ini. Ini sama betul. Rekomendasi kalau rudang masuk dia. Biar kali bunten apa sebiar tu? Langsung saja dia. Langsung apa sebiar? Langsung saja mati.
Ini Singrana. Kang, jagakan kami. Singrana. Jika kanan dan tahu ya. Benda. Ini makan lagi. Mari lagi ka. Oh. Ada singgah bere-bere. Kita berikan kami. Ada bere-bere. Singgah bere-bere. Jika Oh, nanti banyak. Kami lebih bersekam-sekam kamu belum lebih godung mau be. Ya. Go. Ena dua ini lokor masih masih kan cara sih lokor kunci nya. Lokor ini masih dulu. Dah. Oh, tidak kalau kusuk mau. Enggak. Saya perlu enggak. Oh. Ada dalam kerja kita ada belum ke rumah kan? Nak kerja. Tahu itu Pak, tahu. Iya, tahan ya kamera foto. Radu kamu, radu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Jadi hendak kita masuk rumah baru pertama lebih Pendi permen restu keluarga Krina pertama lebih bersyukur bahwa engkau ibadah dibata beri Allah Subhanahu wa taala rumah baru meningkat. Engkau jadi bersyukur Tina engkau ucapkan bersyukur. Terima kasih Allah, Engkau telah memberi rezeki kepada kami. Nomor 2, perbuatlah di dalam rumah ini kebaikan-kebaikan. Melalui rumah Enda masih banyak kebaikan-kebaikan. Jadikan rumah Enda rumah si berkah membantah. Monggo. Dan doakan ulah bahan rumah Enda kemaksiatan. Contoh umpamana minum-minum khamar rumah. Ulah pas rumah Enda bahan ingin kesirikan ingin mendoakan Allah. Jadi bahanlah Enda ingin ketenangan Rasulullah, bahanlah surga dunia. Rumah itu adalah surga dunia. Emca pesannya disyukuri. Sekarang yang menjadi rumah ibadah, maka sering-sering baca Quran di dalam. Mencari, insya Allah menjadi berkah dan keluarga, tumbuh ketenangan keluarga. Gundari berdoa kita gelas masuk kita kubas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratan Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi ولهذه النية كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذه النية كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما ولا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Qad qamatis sholatu qad qamatis sholah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. La
وزدنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا نعم الصالح ترضى وتخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bergalak.